Ngarud para katigiti nag-request iti sonata nga paupawilan ka. Nako. Da ito ikat pawilan nyo niya magtagwalay son. Apito madar ka nga Memet day ta no ta derak. Dihan ka makita ti camera. Mas makapir siya ano pa. Ikat mo lata ng ngarud. May pipi di chang kuno ka. Aman. Pawilan mata buksi mo. Sistingin ta. Ikat mo lang sa isa. Pilita Corrales. Pilita Corrales. Ngarud. Aglinipatan ading ko jakon marik na ingka panagdungo na umakon nga gururay agpadpadaan ti isa sang pet mo aglinipatan ading ko iturturet ko sa empapanaw bidut tiara pa ako takay kaya mo na iti umadiyo paupawilan ka tagandat kong agden na takuman angin inwadag na samkino na agurayak enggat makaurnong ka paupawilan ka ating ko paupawilan ka dagsanggasat na kinay kayat mo umadayo dito'y din na sakit ti puso iti daytang kanta balong ko jak mapawilan ti magbagik nga umtak nila kay ko tapinukaw na ti extensyon paupawilan ka tagandat kong agden na takuman angin inwadag na samkino na agurayak ingat makaurnong ka paupawilan ka ading ko paupawilan ka dagsanggasat ka kinay kayat mo umadayo dito'y din na ading kuwalin lipaten tan karing karita waswasen tan ket di nagkukuman subsubyanan tanalabit sa nagtunawayan paupawilan ka tagandat kong agden na takuman angin inwadag na samkino na agurayan
at this point of time, we would like to thank our sponsor. Of course. Yes, the reason why we are here, ka-Aruba, isu nga adda kami latag po kadagiti nga. Sponsors. Yes, first on the list, we have... Nanay Darlene Can. Ipagamot natin dino niya nga grupo. Ay, FDD Production Incorporated. Headed by Nanay Darlene Can. and of course, Manang Kathy. Ay, Manang, sorry. Kapsat Kathy Cabal Salvador. Auntie Virgie Domingo Piscio. And ating Let Ponsonby. Auntie Felicia Yes, Cereals. na I know she's listening right now. Ate, papigsa ka. Tapos agawid ka to. Itaag balseta. And of course, our natawag ito commercial pati basta sponsor ko ng talatan na po parikatin natin. We have Agri-Component Corporation of dealers of four-wheel drive tractor. Kinaduma-duma pa yung apong Ramientes. Talon. Yes. Talon. Yeah, so for those who are listening apong kaya nagumatang iti Reaper, pa kita ayan, nakadado nga Ramientes da. Weeder, kung kuna na pa good. And of course, direct seed. Yung pagraap. Planter nga pagraap. Nga mo masapulin iti sumisig ka. Kita amitin moderning teknolohiya na talaga. Teknolohiya. Hindi ka masapul mo pa yung ibunupon, tatahaanan. Dahil rakan na po nga ikabil mo di makina di bahala nga agraupan. Aya. Sa tanto lang tagapasan. Kompleto di Jayan. Sa Jay lang apo, Agri-Component Corporation Masarakan ni Jay. Barangay Tagaran, Kawayan City. And of course, we have Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Ulit naman. Owned by Mr. and Mrs. Bong and Josie Lactao. Ito yung nagana ni DJ Pao. Nga the show naman dito yung Sweet Radio every Friday night live. Saturday? Dapat Saturday na? Dada. Whatever. Basta good afternoon kada kayo. Yes. Manong ating manong ko nga tawin ading dik ang mula basta kapsat ko na latan to be safe. Kapsat Bong and Josie, thank you very much iti tultuloy apong panang suporta kayo iti 4 decade dugo. Kastang mata po iti New York Heights Subdivision. Iti malanga po Ramon Isabela numasapol iti balay nga naulumak apang kayo DJ Apo. Mangala kayo iti pagtaingan nyo talaga mga nagpartak nga umado ti babalay DJ. New York Heights Subdivision. Pas lakalad at di Amerika. So as early as now, Apo, agpa-reserve kayo. Makaala kayo pa yung kadagative special promo for every every square meter ba? Adati free nga rice cooker. Nga di ugig. Dati kung kunakong ko at Apo, Diyos ko talaga amat. Magandang tanghali Mr. DJ Grikuman. Ang mga kasama ko dito sa Shine Tech Auto Spa na sina Nash, Dan, Ben, Romy, Omar, Buds, Vincent at May. Request na rin pa yung kantang Scooter. From Mr. Pogi Brian ng Santiago. Ay, ka na lang ako nanggaling dyan. Nagpa-car wash ka. Car wash, vacuum, engine wash, underwash. Hello June, nakikinig ang buong Paet family ng Difun. Pakibati si Tonton, Angel at AJ. And of course sa akin, Ma'am Sharon Paet. Ayan, of Right Agri Corporation. Hello Ma'am Sharon, salamat kita nga nakaisong kalata. Apo ka ano naman nga nga agsasangong agkape da Sir Eugene. Nakakamiss. Anyway, masabol yung Apo, iti napintas nga pagpalaylangan. Agpabukay lang Apo sa Jai Agri Dinajawan Agri Beach Resort. Ayan, kompleto the amenities Daiti Hotel, kwarto, tent. Ala Apo, nyamot to nakitang amenities ng pagkamon. Anyway, kompleto di Jayan. Basta, pangajay. Di Pakulaw Aurora. Okay. Kabsat, please don't forget to mention Adios Agbalog. She's also one of the sponsors from Hilo. Thank you for ni Kabsat Kathy. Awan DJ Master Lista DJ. Ayan. Antanay Gabi. Awan nagpais. DJ Incent. Iti basis mi ngamin Kapsat Kathy DJ Incent mo DJ message. Ito MixLR. Siguro ko na kopya. Anyway, ito na garamit at iti final list. Ikawil ko yung tarpaulin. Ikawil ko sa data. But nga road, tapno mga ganyo, iti buong detalye, dagiti sponsors may, at ito ni Camelvin, tapno ipatukarnan, dagiti patalastas. Agsubli kami, Karuba.
97.7 Nagsang